Central Park sa akin na. Nakarin ka? Sa naman yung I think people learn that. na. Is there pa? Central Park. Maya paabak po kaya kanyang brothers and sisters. Yabetala po kimi sa mga taki parang karelang kaya duwanan. Kapasalamatan ng Cherilyn Mallet and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sharon Mallet and family, Amelia Perez and family, Ronaldo Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Cheris Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Cordac, Sonia Hogan, Regina Quezon, Pera Pacho and family, Marcos Capulong, Jean and Alex David, Iris Yabut, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Edita Abendaño, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joan Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Baby Ann Santos, Rosbit Pasqua, Kathleen May Lapayag, Karen Lapayag, Catherine Lapayag, Chandler Ann Tanhueco, Alma Perez Pelisa, Cabrera and family, Diaz family, Guedo family, Vicente Priscilla Marquez, Emerald Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Bellar and family, Tanhueco Enriquez and family, Frankinet Adviento, Relly and Gloria Tanhueco, Severino David, Lisa Dizon, Rogie Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Patricia Sabinian. Paring kapag nasanan Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madid, Aileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. Miss Alfredo Salazar and family, Steve Henderson, Joan Henderson Chamson, Barao Dan family, Chandler Tanhueco, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dian and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, MJR Enterprises, JKM Dialysis, Rolando Pineda, Nera Luis Garcia, Joan Maria Barista, Nathan Gozum, Raymond Anthony Garcia, Maria Preciosa Garcia, Richelle Jesse Garcia, Jose Balboa, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Roel Dizon and family, Francesca Antonia Malyari, Annalyn Sibal, Alan Carl Sebastian Sibal, Ariel de la Cruz, Arwin de la Cruz,
Wins May Ali Katakutan, Iling Katakutan, Edith Enyo Yoshida, Eric and Erin Yu, Nalaksamana, Jodicon Punsalan, Roden Aida Aquino, Cassandra Cuellar, Sandy and Let Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin and Ron Inigo Pino, JP Gadag, Patricia Miguel. Paraging magong kapaldanan ng Teresita David, Flor Malit, Elisa Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Bernice Canta, Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Victor Relovo Jr., Zian Dins, Victor Relevo, Zian Zairel Miel Relevo. Pangabitala po, Dignaladwada Raymond Earl Hogan, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Yabut Jr., Francisca Yabut, Sister Amel Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro and Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregorio Hernandez, Roel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyak, Edwin Diramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Tingka, Vicky Manalili, Adelina Antonina Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rufino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Irineo, Jose Mario, Priscilla, Evelia, Francisca Meng, Jaime Quezon, Fernando Carreño, Elena Magpayo, Romeo Carreño, Benita Alfonso, Bernie Alfonso, Hildo Di Alfonso, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado and Clara Tanhueco, Abel Tanhueco, Angel and Ines Tanhueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Luela Castro, Paul Dunca, Pona Mercado, Romel Nava, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Buenavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian, Julio Robert Dabi, Restituto Junior Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Diao, Ernesto Navarro Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Punsalan, at ding maldang kalado ang mga ilaking pakalulo ng Ginoo. Yung magmisa tamo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Po ng Espiritu Santo. Amen. Ing ginuman at ilya kaya kayo. At keka antimurin. Si siyanta rin kakatang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni maligutang ipa, bata maging karapat dapat magmasusi karing banal na misteryo. Iyag kastangin miyag na nagnan kapanisyan.
Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, At kaya kayo kapatid, ulimi ka sana kung bina, ing isip, aman, wat dapat, at niyalawang kakulangan. Ulita, ipanigapuko, kan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karin sa Blang Anghel ang Pon Santo, at kaya kayo kapatid, ing ipanalangin niyo po king Diyos kaginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa nakatamat, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatangan sana, king Bie Alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy pangmayupayang tutu, inaos may San Ireneo, ban ipagluwalo na, ingke kang katutuan, at ipagdalang kapayapan, ingke kang Santa Iglesia. Kapamilatan rin kayang panalangin, pasulungan mo ingke kaming kasalpantayanan at lugod, banketa, parati kaming masigasig manimuna, king pamisan metong at kapayapan. Itiadwan mi king kapamilatan ning ginuming Heso Kristong anak mo, ang mabibye at magari, kambemo at ning Espiritu Santo, meto mo king panga Diyos, manggaman king Alananga. Amen. Pamamasang iba't king kadwarang libro, Dingari. Miguel Sayay Sedekia, laban kang haring Nebuchadnezzar, ning Babilonya. Inya dinatangya in Nebuchadnezzar, kambering sablarang sundalos, apakasandata. Kibkuban ing Jerusalem, kanitang kapulong bulan ning kasyam ng banwang pamag-aaring Sedekia. Ginawa lang kampura, luwal ning siyudad, at mitalakad lang pader, a barikada. Ang makapadurod ning siyudad, ela pe patugot linusog, ang gana king kalabing metong ng banwang pamag-aring Sedekia. King kasyamayaldo ning kapat abulan, ning banwa mong ita. Meraguling danop, ang king alana lang apangan, ding tao. Mela sa klaring pader ning syudad, at lipat na ing kubkubanda, ring sundalos ning Babilonya, ing syudad. May katakas lamo rin ding sundalos ning Jerusalem, inyang bengina. Tinakasla king kapamilatan, ning pamandalanda, king ardin ning ari. At linabasla, karing adwang pasbul a makatayid, karing adwang pader. Milayala, papunta king kapatagan ning Ordan. Dapot, ding sundalos ning Babilonya, tegalande iyaring Sedekia, at abiyak de, karin king kapatagan, lele ning Jericho, at likwan de ring sablang, sundalos na. Delare Sedekia, kang aring Nebuchadnezzar, at atyo kanita king syudad ning Ribla. Karine inatulan iyaring Sedekia. Petelala ring anak ng lalaki, kabang makalaweya. Kay bat nanita, pepadukot neing mata Sedekia, ampong pepatanikala at kay bat pepadalane king Babilonya. King Kapitungwaldo, ning kalimang bulan, kalabing siyam ng banwang pamag-aaring Nebuchadnezzar,
ning Babilonya. Linubya Jerusalem, Nebuchadnezzar, ing talausok ni ngaring pekapunda, rin sabla ng sundalos, apakasandata, sila ba ng templo ning Gino, ing palasyo, at ding balera, ding sablang maulagang tao, na ning Jerusalem. At ding sundalos na, lesakda ring pader ning syudad. Kaybat, dela na lang Neburasadan, king Babilonya, ring taong mitagan king syudad. Ding mitagan at taong mga galing apangamat, king pamagobra. At detang mekilimpi king Babilonya. Dapat likuan na lang uda, ring mapilan, apakakulong, taong alang pibandyan, nanuman. Pepagobra na la, karing mulahan nubas, at karing malangle. Ing amano ning Gino. Salamat kin Diyos. Mipakatya sa ingdila ko nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Mipakatya sa indila. Mipakatya sa indila ko nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Kareng pangpang daring ilog, ning Babilonya, karing kami pakaluklok, at manangis inyang agagana kamiya ing Sion. Karing dutong at tutubo, karin mila penyabit, ding kaya kaming alpa. Ding mebihag kaya kami, inyawad da ing magkanta kami. Bang patulan mila ipagkantayo kami, ngarang menyabi, metong adalit tungkol king Sion. Makanano miyang idalit, ing dalit ning Gino, king labwad daring dayuan. Nung kalingwanda ka, O Jerusalem, enakusa makapagnigtigan pa. Mipakatya sa indila ko nung sakaling kalingwanda ka, O Jerusalem. Enakusa makapagkanta pa, sakaling kalingwanda ka, nung aliwa ika ing ituring kong pekamaragul diling tula king biyako. Mipakatya sa indila ko nung kalingwanda ka, O Jerusalem. Parang alantaya po ing maya pa balita. Saupan mo kung kakulang aintindihan, ding kaya kang kautusan, at ding dapat mong pagmulalan kakong pibule-bulayan. Manatili akya kayo. Pamamasa aking maya pabalita agpangkang San Mateo. Inyang kukuldasya king bundok i Jesus.
tikyan dering tutong dakalataw. Linapit siya kaya ing metong leproso. Sini Claudia king arapana, at nga na, Ginu, nung buri mo, apakayap mo ko. Tikil ng Jesus ing leproso, at nga na, buri ko, kumayap ka. Kanita mo rin, kinayap ya, king lepra. Nga ng Jesus kaya, tandanan mo, mo sasabihan iti kenuman, nune munta kangeni, king saserdote, at ipresentamin kaya kang sarili kaya. Kay ba't, idaon ming ayin ayutos ng Moises bilang katunayan karing tao, king ika, kinayap ka. Ing mayap ng balita ni kakatam kaligtasan. Maya pabak po kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po, dun sa isang clinic, may isang pasyente, isang sexing babae. Sabi niya, Doc, papacheck up po ako kasi po inuubo ako. Inuubo ka? O sige, miss, tanggalin mo na yung damit mo, tapos mahiga ka na dito. Ay, Doc, ba't kailangan po tanggalin ang damit ko? Para ma-check kitang mahusay. Sige po. Tapos yung ikalawang pasyente, isang mukhang beauty queen, ang ganda-ganda. Tapos sabi, Doc, magpapacheck up po ako kasi po sinisipon po ako. Sige miss, tanggalin mo na yung damit mo, mahiga ka dyan. Ay, Doc, ba't kailangan ko tanggalin ang damit ko? Para ma-check up kitang mabuti. Sige na, mahiga. At ginawa nung babae. Yung ikatlong pasyente, isang matanda, sabi niya, Doc, magpapacheck up po ako kasi po sinisipon at inuubo ako. Ano po, magtatanggal na po akong damit at mahiga? Hindi, nanay. Inhale, exhale lang tayo. Inhale, exhale. At in discrimination, di ba? Itang mamilya bitang doktor. Ang tawag doon trip-trip. Nung trip na, ito po yung, makanita po yung gawa na. Malilari kaya katamo yan. Then kahit po at itamong kikilingan at itamong papaboran. Yan po yung sigurong panamdamanan nitang King Gospel, itang leper. Kasi, yan palagi ako po, marine neng papasaw karing kakaluguran, karing kayang kamag-anak, uling po kakayap. At siguro, sinawa na lareta sasaw kaya ng mumuna. Kaya pinlawin niyo po, nang atsyempuan niya po yung ginuta mo, at manyadyang favor, uling balita na, makapanulo yung ginuta mo. Sabi na, Gino, nung bisa ka mo, apakayap mo ko. Ita pong statement na ito, metong niya pong patunay na siguro dakal ng beses may nyawad favor. Kabadetang aliwa, ni-reject demo. Pota edet trip, itang tao nga ita. Kaya nga naking ginuta mo, nung bisa ka mo, apakayap mo ko. No pressure. Yung ginuta mo, kayapan at sabi na, buri ko, kumayap ka. Masakit po yung makanita na, itang masa kakaring aluang tao. Kaya ba't itang mga pilitan lamo, o ning kay elabisa. Kaya pinbanda talwi, nakarin bisang pasaw. Kaya pinkapot ang tika nga nyawaran favor, mumunang kaya mo, bisa ka? Tinan mo kong oras? Pagbigyan mo ko? O reta po retang kondisyon na gagawan. Kasi totoo naman, king taong bisa, andyan nanong pilit, alakang agawa. Nangatso kami po seminaryo. Patse po mamangan kami. 4 kami muking table. Bata po kanong makapag-interact kami. So, makanya po itang table, square ya. Kaya ba't value naman po rin seminarista, na kaya po susumpong po yung kamulangan mi. Kaya po makisabi kami na iabot datang gamit. Kasi, andyan pong malatiyay itang table, kaya po mo naman talaga. Kunya, itang pitchil at suketang pinakasulok ka rin. Pakiabot yung pitchil. Patse po bisa itang kay, ita pong manabot. Sabi kiabot at suya mo po yan. Ayan Kabat, may stretching gamat mo. Yan kaya manabot. Itang napong karakal palusot. Kabat, pota pong mamangan. Kayo po, di ba, ting pamangan. Kabat, bisa ka manyad. Di na. Patse, po rin pamye, nanggawa na. Dilata niya. Bisa ka pa.
Atin rin pong aliwang style niya. Dito pong kayabe niya. Kunyari, mama nga niya pong tinape. Yan. Kabat, uy, di na, bisa ka. Uwa. Kapag gawa na po ng gawan. Buga na, okay ka na. Kaya kaya tutuki, bisa ka? Ano? Bisa ka? Ano? Manyad ka pa? Halina ka. Di ba? Kaya ita po yung meto nga, gagawan tamo. Itang patsya kabisa, gawa kang paralan. Baka mita, nalarin po manyad saw. O kaya, nalamanyad kaya ka. Makita mo rin po yung kukutang ko karing patseti kami pong project king parokya. Parati kukutang ko buriyang gawan o agyuyeng gawan. Nung ali, manitong tamong aliwang gawa kanita. Kasi kadalasan po, patseti sinabi ng buriyang gawan, ay, mong masakit ya po. Ay, tabalo po nung agyumiya. Patseti po makanita na po yung karelang sasabihan, ala pong may accomplish. Ede po agawa. Pati sinabi ng awa, agyumiya, ayari niya, totoo, ma-accomplish siya po itang baging ita. King taong bisa, mas kinano paralan o pamagporsigi, maging sapat. King taong bisa, mas kimakanano, ating iyang arapat. Nengkay po, di ba? Itang, pati, so pana, ay ating kong gagawan, busy ko, alikay balong gawan yan, karing aliwa nakapasawop, at inyang ating excuse, yung nga nga taong bisa. King taong bisa, nakamagadwang salita. Makanyan mo naman king apong gino. King apong gino, bibigyan ng aning lugod kaya katabo. Pero di nina nakatamong free will. Itamo yung mamili nung nanburitang gawan. Andiyan nga tsunong ang ding grasya ken, kung yatala mo rin tanggapan, alaya man na agawa yung apong gino. At diyan nga tsunong ken yung pamamatawad, nung yatang bisang sumisi, pahinggulot ka rin kaya katandarap ta na marok, alaya rin agawa ing apong gino. Balam sasabihan na, nung bisa kayo mo, pwede yung tanggapan nini. Nung bisa ka mo, pwede mong tanggapan ing lugod abibya ko, kaya ka. Pero, itapin ko tang, bisa ka. Meron po isang kwento, may isang anak sabi, Ma, gusto ko po ng kotse. Tapos tanong ng nanay, gusto mo ba talaga? Opo, gusto ko. O, di, mag-aral ka na magbuti at magtrabaho ka ng maayos. Tapos sabi niya, Ma, gusto ko po ng bahay. Gusto mo ba talaga? Opo, gusto ko. O, sige. Di, mag-ipon ka. Tapos, pumili ka ng magandang lugar, location, kung saan mo papatayo yung bahay mo. Ma, gusto ko po magkaroon ng pera. Gusto mo ba? Opo, gusto ko po talaga. Di, magtrabaho ka, magsipag ka, at huwag kang magpabaya sa pag-aaral mo. Ma, gusto po kong gumawa po? Gusto mo ba talaga? Opo. Huwag kang ilusyonado. Magpakabuti ka na lang. Kasi yung mukha mong yan, wala ng pag-asa. Yan. Pero labi niya po itang gaya. Ito pong dialogue ay ita. Sabi na, Ma, gusto ko nito. Tapos, gusto mo ba? Kapatati niya po condition sa sabihan nitang ima. Wapi naman. Banta, akamit tamo yung bagay-bagay. Ating corresponding effort. Una, dapat gustuhin mo muna. Kasi kung gusto mo talaga, gagawan mo ng paraan. At ipong meto nga tula, yung title na A Winner's Creed. Tinranslate kaya pong Kapampangan. Sabi na, nung isipan mo na masambot ka pin. Nung sasabihan mong, mo agyo, me pinagyo. Nung palagay mo alakang akarapat, alakapin arapat. Nung uling kingyato, akit tamo, ing tagumpen na ning tao, magumpisakit ang kayang kapagnasan manyambot. At yung pamisip na agyo ng lampasan, ing nanumang hadlang at sagabal. Deng manyambot king laban, aliwa naman detang parating masikan o mabilis, nune detang taong susuko, at sasabihan daking sarili da, agyudang magtagumpe. Kaya ita po sanang realize tamo, kung gusto mo lang, magagawa mo naman. Nung bisa ka mo, agyo mong magpakakayap. Nung bisa ka mo, agyo mong maging maganaka. Nung bisa ka mo, agyo mong magbayo. Nung bisa ka mo, agyo mo naman. Ingkutang, bisa kapen. Kasi nung ali ka bisa, nanupin ang harapat mo. Pero nung buburyan mo, agawa mo naman. Amen. Tanakad ka.
Pakamalan kong kapatad, kapamilatanin kayang daya, ing katamong talapagligtas, gawa na katang metong akayaryan ding pari, ban midawon espiritual a sakripisyong katanggap-tanggap king Gido. Bustan yung nga tamong manalangin, Gino, dinan mo keng kasal pantayanan, adarap at mayap. Gino, dinan mo kayang kasalpantayanan, adarap at mayap. O alanggang pari, dininan neng dake ingkekang balayan, kingkekang pangapari. Parati ke sanang midaon espiritual a sakripisyong katanggap-tanggap king Diyos. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, dinan mo kayang kasalpantayanan, adarap at mayap. Ipagkalob mo kaya kami ring bunga ning kekang espiritu, ganaka, kamulog at kapibabatan. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, dinan mo kayang kasalpantayanan, adarap at mayap. Gino, pasalan ne sana ning kekang kasalpantayanan ing biyemi. Apahayag misa iting kasalpantayanan king lugod at king sablang kararaptanan mi. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, dinan mo kayang kasalpantayanan, adarap at mayap. Magkapilit kaya sanang maging masawop, king balang metong, king nanumang oras. Dinan mo keng kapag malasakitan, king karelang kaligtasan. Ipanalangin mi keka, o Gino. Gino, dinan mo kayang kasalpantayanan, adarap at mayap. O Ginong mayupayang tutu, papanatilian mo kaya sanang ligtas king pamikasala, banketa, ding kaya keng pamisip, amano at dapat maging kalugod-lugod la kaya ka, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kaya katamong daon, matanggap yara panin Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aming Gino, itindaong karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Hoy, pamimigla lang kabang pagmasusyan niya, iting piyesta ng San Ireneo, ayang panganda kasanang ligaya, niting Eucharistia. Pasulungan ng lugod mi king katutuan, so pana kaming manatiling matatag, king kasal pantayanan at pamisasan metong, king kaya kang Santa Iglesia. Iti adwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi.
Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo. At keka ang Yat timurin. na yorem puso yo. Makayat na no king Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Diyos tam. Iti karapat dapat at matulid. Tunetin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya. Ing banal mong martir, isan Ireneo, tikyan ng halimbawa ng Kristo at dinaw ning kayang pie para king ikaligaya ning kayang lagyu. Ing kayang kamatayan, papasyag na ing kayang upaya asaslag king kainan mi anting tao. Pipilinan mo ring may na at pasik nangan mo la king pamipatutura kaya kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita, kambering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makiabe king alantok ng dang pamamaya kapuryan kaya ka, at ngaming kakanta. Banaloy ipa, ikay pani batani sa blang kabanalan. Ulinida pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king espiritu mo ban para kaya kami malyalang katawan at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayam idaon kusang lupking pamaylas at kamatayan kinwani tinape. Pasalamat siya kaya ka. Piraso ne, binyan na kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ikuangan. Kananye, iting ka na akong katawan na midaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibayan pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti ikongan minum ko kaniti. Iting kalis ng kanakong daya ning bayo at alananggang tipa na mibubu para kaya kahit para ka ring dakal para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. gaganakan mi ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng bebe ning anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapin ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad, arapan mo ban, sumuyo kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo. Ikaming ansanang mi sulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu.
Ganakan me ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, King Meto Yatu. Ban mi ganap ya King Lugut kambya ng Francisco, ing kaya kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaya kaming Obispo, at isablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling mi, at isablang mayang unabye. Tanggapan mo sana, King madigaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king bie alananga ban kaya benang Maria ing Birhenin duning Diyos kaya benang Jose ing kayang esposo kaya bereng apostol at isablang santo lalo na San Ireneo at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon puriyan dakat paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak king kapamilatan ng Kristo kamben at kaya ipang mayupayang tutukagom ning banal espiritu pupuriyan dakat parangalan manggaman king alananga. Tamit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ni ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginoo, King Sablang Marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasopan ning kang pakalulu, parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan kabang manaya kami. Kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming kalapangabos. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoo, mo sana babalik dan di kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangkingkaburian mo, ika mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Kapayapaan yung Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka, antimurin. Ipakitaan ni kakametong tamking kapayapan.
Heso Kristo, ing kordero ning Diyos sa milalako king kasalanan na ningyado. Mapalad rin mayaos makisulo king apunan ning kordero. Ginoo, kumatampang tanggap ka, dapat iyagkas na yung amano mo, kumayap na ako.
O ipaning pakalulu, kapamilatan dareting banala misteryo, palabungan mo sa ingke kaming kasal pantayanan. Numakananong ing banalea obispong Ireneo, disnanay nga lang hanggang ligaya, kapamilataning kayang katapatan ang gaking kamatayan. Miligtas na kiyaman sana kapamilataning pamibiyebiyemi king kasal pantayanan. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natilya kaya kayo. At kaya ka, Antimorin. Malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambering banala krus, ing alang kupas alugod mo king balen ay iniwi mo. Pakiramdaman nyo po ring panigapo at panalangin ding balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbe king aluwang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at mikikapanamdaman. Ipagkalubi po yung kayadwan na lalapit ding maniga po kaya kayo. At tanggapandang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang alubababalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako da kimbinyag na ikamo kabuting karelang luguran at suywan, anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluwan mo kami. Bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupain tutu, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daon umena kayo king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya pabak po. Maya pabak po, among. Blessed